Samia Suluhu Hassan, toka kure. Nitugushaka kukubona wicaye ku ntebe isumba izindi hano muri Tanzania. Isibye no kutagushaka ku butegetsi, nta nubwo dushaka kongera kukubonesha amaso yacu ubuzima bwacu bwose. Ikiruta va ku bintu, usohoke igihugu ugenda ushaka uzagwa ntuzagaruke Tanzania. Naho ubundi amatora witwaza ngo urayobora igihugu nindi yobe wese kuri umujuru ukomeye w'amajwi. N'urubyiruko rwa Tanzania rwariye karunga ivanze n'amavubi ruri gutwika rugashwanyaguza byose ku mihanda ntacyo rwitayeho. Ahantu hose bari kwatega ibiturika biremereye cyane by'umwihariko ku bikorwa bya leta. Ugize gutya ugasa nk'ubakopa Samia Suluhu Hassan Perezida agasa nk'ugaragara mu mihanda y'i Dodoma cyangwa Dar es Salaam. Umujinya bamufitiye bamufashe bamugabana bakamurya ari muzima. Nta gushidikanya ndakurahiye muri Tanzania urubyiruko mu mihanda rufite uburakari n'inzara ku rwego rwa nyuma. Tekereza ko ari amashusho yose muri kubona ku mbuga nkoranyambaga agaragaza imyigaragambyo iri kubera muri Tanzania. Yose ntayakera kuko yafashwe kuwa gatatu no kuwa kane mu mpera z'ukwezi kwa 10 nyuma y'amatora. Ngahibaze ngo ubu byifashe bite kandi ubu nibwo urubyiruko rwigaragambya rufite umujinya mwinshi kurenza na mbere kuko bagenzi babo bagiye bicirwa muri imyigaragambyo barasuye ku mihanda barimo bigaragambya bazira kwegera no gusagarira inzego z'umutekano. Ubyumve neza ko imyigaragambyo iri kubera muri Tanzania niyo ya mbere mu mateka yose ya Afrika yaburiye mu buzima bw'abantu benshi cyane kuruta ahandi hose kuri uyu mugabane higeze habereye imyigaragambyo. Kandi muri Tanzania baciye akagayigo nyuma y'amasaha 72 gusa yo kwigaragambya. None hibaze ko imyigaragambyo gikomeje kandi kubikomeje bivuze ko no gupfiramo bigikomeje. Ese wigeze utekereza ngo leta ifashe bari abantu bigaragambye ku mihanda bari gutwika bagasahura aho babonye hose bagasenya buri kimwe cyose cyubatswe na leta? Iyo bafashwe nyuma y'imvururu n'akavuyo babateje mu gihugu bakorerwa iki? Bahabwa ikihe gihano ko n'ubundi leta bamaze gukuraho itangazamakuru na internet bisakaza amakuru ku ntera ndende y'ibiri kubera hirya no hino mu gihugu? Ese wari uzi ko Perezida Samia Suluhu Hassan ari umwe mu baperezida ubusanzwe barindwa mubi ku mugabane wa Afrika wose? Perezida Samia Suluhu Hassan arinzwe ate muri ibi bihe bitamworoheye na gato by'imyigaragambyo? Muhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni wabararembejwe n'abajura wikeka y'inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire. Mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma. Nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti ushyira iherezo ku bibazo byajujubiriza ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Imbuga nkoranyambaga cyangwa se internet muri rusange nicyo kintu cya mbere kimenaga peteroli mu myigaragambyo nk'iri iri kubera muri Tanzania y'abajenisi badashaka ubutegetsi buriho, kuko byose niho bitegurirwa ku mbuga nka Instagram cyangwa se amagrupe ya WhatsApp. Urubyiruko rw'igihugu rwose ruba rukoresha izi mbuga nkoranyambaga ku bwinshi, bahurira akenshi bataziranye amaso ku maso, gusa bose babahuriye kuko batishimiye ubutegetsi buriho, maze bose bakemeranya ku kintu runaka cyo kwigaragambya n'umunsi bazatangiraho kwigaragambya. Ariyo mpamvu imyigaragambyo itangirana ingufu kandi ari ku munsi wa mbere wo kwigaragambya bakaba ari benshi mu mihanda bafite uburakari bwinshi. Imyigaragambyo igahita ikwira igihugu cyose mu buryo bworoshye cyane kandi bigatwara amasaha make, kuko abanza gukwirakwiza mu gihugu amashusho n'inyandiko kuri za murandasi bikuru urubyiruko rwose kwigaragambya. Leta ya Tanzania yo yahise ikopa internet mu gukuraho inzira zose zihuza byigaragambya no guhagarika ikwirakwizwa ry'ibiri kubera hirya no hino muri Tanzania bifitanye isano no kwigaragambya. Ariko ibi bijya kugirana isano no kuba ntacyo byishe kigaragara, kuko n'ubundi urubyiruko rwa Tanzania ubu ruri gukoresha za VPN, Virtual Private Network, zibemera kuba bakoresha imbuga nkoranyambaga bakaba bagira kuri internet nk'ibisanzwe, mu gihe internet ubusanzwe yakuyeho mu gihugu hose. Abandi bari gukoresha offline application nk'uburyo bwo koherezanya ubutumwa bidasabye internet. Abandi bagahanahana amakuru bakoresheje ikoranabuhanga rya Bluetooth, USB stick
cyangwa bakifashisha imiyoboro ya frequency z'amaradiyo bakaba bazinjirira bakaba bazitambutsaho ubutumwa bukamera nk'uri guca kuri za radio FM. Abigaragambya ni benshi bari buri hamwe mu mijyi ikomeye cyane ya Tanzania kandi abenshi nibaziranye hagati yabo, ariyo mpamvu nyamukuru niyo umwe muri bapfuye bitabaca intege ngo bahagarike kwigaragambya, kuko upfuye akenshi mu gikunda arimo ntibamuzi ntibanamwitayeho. Bakora ibishoboka byose bagafata amashusho y'ibiri kuba ako kanya bakashyira kuri internet bameze nk'abari gutabaza imiryango mpuzamahanga no kwereka isi yose ibiri kuba byose n'uburyo leta iri kugerageza kwitwara mu kibazo nk'icyo, kugira ngo leta ibyipanga byose gukorera abigaragambya imenye ko isi yose iri kubareba. Mu bihugu bimwe na bimwe ufashwe yigaragambya arafungwa, akamburwa telefone, akanabazwa ibibazo bike bijyanye n'imyigaragambyo, nyuma y'amasaha make cyangwa iminsi mike cyane akarekurwa cyangwa se akoherezwa mu rukiko. Impamvu bafungwa ni ukubera ko baba barenze ku mategeko ya leta, bahagaritse bakanafunga imihanda, bangije ibikorwa remezo, bigafatwa kubwo kandi baba bakwirakwije amakuru y'ibihuha mu gihugu hose, bakanashinjwa gupanga no kugerageza gukuraho ubutegetsi buriho. Ibi byaha byose nibyo ushinjwa mu rukiko iyo urwinjiyemo wafatiwe ku mihanda wigaragambya. Bikaba bibi kurushaho rero iyo ufashwe uri nk'umunyamakuru uhagarariye ikigo cy'ishuri cyangwa uri umwinfluencer ukoresha imbuga nkoranyambaga. Aba bo babanza gufungirwa ahantu hasa nk'ahari ku yindi si y'umwijima bakabakanda, kuko nibo baba bagize uruhare runini cyane mu myigaragambyo, kuko baba bafite abantu benshi babakurikirana mu buzima busanzwe. Aba bakurikirana nabo bagafata inzira zo kwigaragambya. Ariko si buri gihugu cyose gikora ibi, biterwa n'icyo ari cyo, isibye ko n'ubundi ahenshi amategeko aba ajya gusa. Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania hari amashusho aherutse gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umubare w'imodoka zigenda zimukikije mu gihe ari mu ngendo zirimo abashinzwe umutekano we. Ibaze ko Samia Suluhu Hassan agenda mu muhanda akikijwe n'imodoka zirenga 125, ibintu bitagaragaye neza na gato mu maso y'Abanyafrika muri rusange, kuko byagaragaye nk'iby'umurengera cyane. Kuko ibaze niba Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ufatwa nk'uwa mbere urinzwe kurenza abandi bose ku isi, iyo ari mu rugendo rukekwa kuba rwagira ibyago byinshi byo kwatakwa, abakikijwe n'imodoka zitageze kuri 50 z'abashinzwe umutekano we. Nta gushidikanya ubwo Samia Suluhu Hassan niwe mu perezida wa mbere ku isi ugenda hagati y'imodoka nyinshi kurenza abandi, kandi izo modoka ziba zirimo abashinzwe umutekano we bose bari hagati ya 240 kugeza kuri 600 bose hamwe, kuko byibura buri modoka mu 125 zigenda zimuzengurutse ziba zirimo abashinzwe umutekano we banabitorejwe babiri cyangwa barenga. Iyi konvoyi ya perezida mu muhanda aho igeze nta modoka yindi bitambuka mu gihe cy'iminota 3 kuri 5, kandi twese tuzi umuvuduko ziriya modoka z'abaperezida ziba zigendaho mu gihe ziri mu ngendo mu muhanda rwagati. Kandi perezida wa Tanzania agenda akikijwe n'ibimodoka byiza bihenze cyane byiganjemo imitamenwa idaturitswa cyangwa ngo itoborwe n'amasasu. Imodoka ziba ziganjemo za Land Cruiser V8, hakabamo Hilux pickup n'amavani akora nk'amambulance cyangwa hatunganyirizwa ibijyanye byose n'itumanaho rya perezida. Ubusanzwe perezida wa Tanzania umutekano uri mu biganza by'abitwa TISS, Tanzania Intelligence and Security Service, basanzwe bakurikirana ibijyanye byose n'ubutasi bwose bwa Tanzania imbere no hanze y'igihugu, bagahabwa imyitozo ikarishye cyane ibagira nk'imashini z'umutekano. Aba kandi nta guhumbya guhagarika ikibi n'igisa nkacyo, by'umwihariko cyasagarira perezida w'igihugu n'utuntu babyuka buri gihe biteguye gukora umunota kundi. Aba ni nabo barinda umuryango wa perezida ndetse n'abandi bategetsi bakomeye mu nzego zo hejuru z'igihugu. Aba nibo baba bazengurutse ingoro ya perezida bakanabuma impande cyane, ariko nk'igihe perezida ari mu ngendo, kuri abo basanzwe bamurinda hiyongera itsinda ridasanzwe ry'abapolisi ba Tanzania batozwa ibirenze iby'abandi, batorezwa kurinda umutekano w'imodoka perezida yicayemo mu gihe ari mu ngendo. Ubyumve neza ko hari n'igihe umutekano we haba harimo n'abasirikare mu ishami rya Special Force ry'igisirikare cya Tanzania, TPDF, Tanzania People's Defense Force. Iyi kaba ari imwe mu mpamvu rero umutekano w'ubufunzwe bukwasi igihe cyose no muri ibi bihe by'imyigaragambyo kubera muri Tanzania. Hauze kubyumva neza ko no ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 Perezida Samia Suluhu Hassan ari bwarahiriye mu muhezo mu kumenya neza ko umutekano wizewe cyane nawe uri buze guteza akavuyo. Ubusanzwe umuhango wo kurahira kwa perezida ubera muri stade nini ukitabirwa n'ibihumbi byinshi by'abaturage baba baturutse hirya no hino mu gihugu. Ariko kuri inshuro muri Tanzania siko byagenze, kuko uyu muhango wabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu kandi nta baturage bari bemerewe kuwitabira.
abayobozi bakuru, abadiplomate n'intumwa z'ibihugu zituruka mu mahanga nibo bari bitabiriye uyu muhango bonyine, kandi umutekano w'ingoro y'umukuru w'igihugu wari wakajijwe wongerewemo ingufu nyinshi kuruta na mbere kugira ngo hatagira abigaragambya abanyakavuyo bahasunutse amazuru uko biboneye, bahabone bahatinyira uko hari kubw'umutekano udasanzwe wari wafunzwe bukwasi n'abasirikare ba mbere b'abarakare kurenza abandi bose mu gisirikare cya Tanzania batagirana imishyikirano n'abasivili. Mu gihe cy'irahira rya Perezida, abaturage mu mihanda imyigaragambyo naho yongeremo ingufu nyinshi cyane, abaturage batitaye yuko Samia Suluhu Hassan yatsinze amatora, basaba ko abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi babujijwe guhatana na Perezida Samia nka Tundu Lissu w'ishyaka Chadema bafungurwa, amatora agasubirwamo nabo bakemererwa kuyitabira. Ishyaka Chadema naryo riherutse kwamagana ryivuye inyuma ibyavuye mu matora, kuko komisiyo y'igihugu y'amatora ya Tanzania yatangaje ko Perezida Samia Suluhu Hassan yatsinze amatora ku majwi 97 n'ibice 66%. Bivuze ko rero abandi bakandida 16 basigaye bagabanye 3% nako katuzuye neza. Iyi mibare abaturage ba Tanzania nibayumva neza bayibonamo ubujura bukabije bw'amajwi bubyibushye cyane. Uko bari mu mihanda, Samia Suluhu Hassan bisa nkaho muri gahunda afite hatarimo kurekura intebe y'icyubahiro isumba izindi zose muri Tanzania. Ababyange babyemere arabayobora, niba nareba nabi abihimureho nk'ibyabaye muri Nigeria nyuma yo kwigaragambya leta igahita itumbagiza ibiciro by'ibiribwa ndetse na essence. Wowe iyo urebye ubona ibiri kubera muri Tanzania byerekeza ku yihe nguni? Tanga igitekerezo cyawe ukinyujije muri comment. Niba ari ubwa mbere ariko wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzi madutuye. Aime Christian. Nawe ubutaha.